so emamo akwaba ebiem epesikapa enimidi na Ghana wahala dwumedie ena ebre aso se mede ebebesom eye ahwefo ene etiefo na abusuafo se mo amunim se yankasa ye nuanom eye Nigeria fo wo mo de eye EndSARS protest bi ehhehye so ana chesenka eye peaceful one ena na wo mo epe no na so se de akwakwa akodane eye modahwiego enwoma na numu ene ma eye ye nuaba ni din ede eye Regina Daniels so no so Nigeria ni na woye ye papa din ede Ned Nwoko wono Nigerian billionaire just wone no munim so wono na eto na warrior so se 5 no na eto ni fifth wife just wone no ewo honum na abusuafo wo hwe se de Nigeria ensam no esi elko ni pekunkum no edoso se na da flag ba bontia just Nigeria flag na moja ayemu na just wo hwa ahomete etete no eno ene ma na take it to ne IG page so ekokotro ensem bia na chese wo hu ne senka at least oye Nigeria ni ana se enoma ekoso ewo ni krom na ono soso wakoye obi ankrofo enim no waye obi ankrofo chese ankrofo penasem ankrofo pen ni movies ne won kro ne bedie wono soso eka bia se de obi eka bia ne ankrofo bebrede wo ma no ato SARS ni ma ka mu protest se EndSARS into no ono so gidi se wono soso ka bia ne akase wo at least ye ni abe we show some sympathy and say bibi and say de ekoso ne hanum na no na ma ne take it to ne IG page so say dem di kan ye no kwatro wo ase o post ye picture bi no cho wo ase say Jesus, my heart bleeds for my country and the emoji esu eda ho no say where are we going with this at CNN at the shed room EndSARS people are dying #end police brutality we ene nsemo chese wode ekokoto ehonu na ebusuafo na eno na ankwa ye ga wo mu nkrofo no ne Ghana fo ne wiase afana nyina ebinom den ede all because also wo posting say pray for Nigeria na wo chro sa ensem no ewo ase ne ebusuamo mehwe adapetwa ekoso ewo hono na ebini busa ne se wo si mu sen ba ne se na wo wutimi de wano ebebeto ensem na ha ya frɛw enwa de ya frɛw what wa wale asat na wa wale ase na wokura wukunu kura wo ka ho bi ai nnedo woko e ka ho bi na ama enedei enoma ekoso protest ekoso ye kunkum krofo nyina wo no soso no wonim hu ebi enti so wo bibi papa bi kam wo mpaibo bi ebo a start free wo fie mo na abetimi aye wo adwuma bi ebetimi ama adadi ewo abonte na ebusuafo se de Ghana fo ene Nigeria fo ene nkrofo binom ene chese wo mo akashi twa abaya yi adapa yi de ebusua ese wani ensese ye ka editor na mama menken kan comment ni bi emfa emamom yenua Kerry Niles eda wode eba you saying now they break for you not get children thinking you all are untouchable. Your useless old man husband is doing same in Asaba wono ede no yenua bi so ede ode eba ni din ede Akubuezi ono so saying your husband is also part of Nigeria problem so shut up ono so ede no say na wo mu kra wo kunu krampo no wono wo kan de ekoso ni hu ebinti ne kan wanu tum kram yenua bi so do deposit please ma try and inform your husband to try and do something about this killing of innocent youth because it's getting out of hand and he knows and I know he's part of it on so no yenua bi so do de ba here or same I know how you guys feel take heart this is what Southern Cameroon have been going through for 4 years and still counting on so the experience and or day to a Judith day about say Regina charity they say begins at home. Tell your husband to stop acquiring people's land and forcefully and illegally at Asaba. If not, he must face the wrath of God. His household inclusive. Thanks on so edia what they ever no major the boss say your husband is a lawyer's son. For that matter, let him speak for the youth and stop killing the innocent protesters. Or so edia no yenua bi edia what they ever or same. Finally, you remembered your country.
tell your husband to do something. Don't just come and post on social media. Or no so dear no. Now sasa kwa yes nwa bayi so wo ka bie na yo so wan ka bie na so obi ade nani asi wo no ani ni kunu no so a wo mu esusu se ni kunu no de akoso yi so wo no oka bia ebeye den yie na so waka na no atum na so wo pe bibi aye wo pese Ghana fo ehunu se wo do ana so pese Nigeria fo ehunu se wo do ne man adia enye won starting free ni film wo ni kunu no enye den enkasa na ni kunu no wo mu gidi ye se wo ka bia na ni kunu no so ekwan ya wo faso eje enkrofo nsa asem de free wo nsem illegally ene o nya dru ho no nam so wo skant no na wo nam kataso mu aso kwa ye kalabule na wo de je enkrofo nsa asem de je enkrofo nyoma no won kan kire no no so onye den won jai anyesa nyame abufuo so ebe den ebeba no so na abusuafo se wo bibi akoso wo memu na obekwa akoka bie ni ye be so ya no agu so ni se obeka wanu atu na so ye bedu atam de he na be ye no mebi wo hono ma aya na akwa ye se asa ye hwe one side ye hwe adio omo protest anasa womo anasa sasefo womo edi djuma womo bru nkofo womo kunkum nkofo ss nkofo enoma ne ejapade empenifo no enema womo akwanya na na se yede tumi no ahye womo nsa enunti womo edi se djuma no na so obi awade a akwa ware enti na eni kwan se chese wo ba abonten bebebe ka bibi because of say ni kunu ye panyi a ni kunu ye panya does it mean say wonu owo tumi se wo betimi aka bibi ati se mampanyi na na danko bu fado ti akonya eso na PB free bia baby no akoka se ai mu yese munjai ni ehon konba se ni pan won ti ensem no order no emfri mampanyi aso wo ye sure say obejai djuma wodie no se ni pan onti enentia anaso wonya confirmation every the upper authority mo ye sure say tani pan ne bone fo se ma wodie no obejai anaso tumi ayede ahye ne nsa so obetimi aye bibia no obejai ana toda yensusu engine sem yede ye ni si enkrofo bi eso na wo mutumi de wo mpani de wo bia wo tumi wo bia wo panyin de a wodie na so bia wo ne limit say ye wusi wo hene ye wusi bibia den ya obi a won limit anka nya sanka ebesi wo hen ba kom ye nya nkonya hene ye nya sana hene ye nya konti hene ye nya nsafo hene ye nya ahemfo de keka de keka ho enya de esi ebenya enso anase dipa ba kontimi nye enunti na obi a won de obi a won djuma wodi obi ntire enko obi ahyem enti se bibi sei akoso na so obi wona wadem na wo hunu so wo no nso so wo ye nyam Nigeria ni na wo kire ne sympathy na so wo hunu sem ehu benya sese ye bebo mpaye ede ama wune nkrofo a bone ben na ewo mu na ebiem so Regina se wunim se wukunu so se de ye kafa ne ho na so wo tumi na pepa ne se obetimi aboa asisa enyoma yi nsuso ano ekwan dia enie na enie se de wo mo eka no nsuso wa odi setie aye oyo na ne wo ne wukunu nsuso aye den akasa na ne yie atimi aye den ato ye na asundie nsuso atimi aba na nye social media so mpaye ana se nye social media ade baba abeto a wo be kire se wo do wo man no eno ene be ma eye de ekoso na kunkumo je hwegwa ekoso eto atimi aye den etwa ebusuafo se de ebinom Actually, Regina Daniels ensimi esi ne bone so awo mo backlash no na ebinom so etu ne fo se wo be nya se wo pe bibi ade aboa wo man na wo ne kunu enkasa no wo hwa sa enete sa na wo se enko no ana se enye sa enene wo se ensi for what dream share ebra too much GH comment section ebinom so wait me like videos na wa share all the social media platform so follow ye IG page and your Twitter handle so @tumagh_ meaning e de ekwesi kapada sene ye besane share Too much GH. We did that say Japan. A brave and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I love you. Me did the Isaac Ojampo. But me and family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. More too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH.
Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.